ya ma lo fa tai ole si mata upu ole mata upu le langa mata ai tu ole fa pe mai le tu singa i Samoa e le te tau ona feilo ai be faini feilo inga fu le fa ale malo po di official visits ale fionga le di pale mia mani tangata o isi atu lu mai si fainga malo a o malanga mai ai ilana si ina ngase ai o te faita watu le mai ngor tu singa e fallinga mai e pe e tau vavala mai ai sa ta pase fina ngalo o le official palmia pe fallinga mai o session official palmia po o session official vai fafo le e sa wer tu enga fa mtalanga le tu mai fa pe mai o se sa noanga le a sesi fo ile an official e fa pe mai e le te tau ona feilo ai mafaini meetings nei fa pe nei ma ni ta yonisi tunu po ai lava su yonisi o tunu se vanga na e malanga mai se sui singia po se sui foi le an official mai le mtanga ruenga po tonu i Samoa wa kako i loa mo to sirfia mo tu langa o faso sa observo lo yai ai onisio mata o puele ingisi por calamede me foi na tali le fio gal pale mia me tu langa foi pena ai ina ne ino numi ai ma fo o le to tele ma fa lu fisa sela na manatu ta paso lu fina ngalo ya mo le vana e tau tua malo fui me se vusunga le atau am tu lo pena ora se va to fala ina ile vainga ai o yini vainga o solia o mafuai ona faitus tu singane malo va tai azeta pawala le vainga e tau ne fisilingi ai tanga tai au mai tu la fono au mai le vaenga o se tu la fono e mawhai ai ona tupu le mea o le mai ia malama fo i la tu o lo ngā lulu e tonu o mata ngā lulu te tasi po ministry state tasi ale malo e kasi ale ka ngaka e wha anoi i ai se me wha pea ona o se minister ilo ulea te tununga. This is from a common law. Ilo ulea te tununga. E sau i fafo. E malanga mai i fafo. Ai olo o iai se mo mianga alanga counterpart. E fia maua se la feilo inga ma tūlanga o vaenga whapena. Po ole tūlanga vo lele. E ole kakala lea. E whaangoi ma ave i alanga sona fina ngalo. A nga i le pale mia pe kalia le pale mia. Because o lako uma e kali uma la ko le pale mia pale visili e kali le pale mia nga ingia ka ka langa makanga lue si asia ka la ka wo nga uma le wala ka wo nga fa valea ke le me o mai ka o nga le nga ye le si ma lo si la ke pushing ai kua e penga va ko via oi se si o pole ku oi la se si oi sili e se si lunga ko le pale mia i ka inga wa o le mele ka ole ka inga malo ele ka pale mia se si pe is ka ka la ki feilo so le so le post at VCDs exact ai e mafai ele mingiska o ka pale fa ka nganga ale pale mia o longa post pe a fai e sau ai ese me va pe mo mia ai ele ela fisiri o le top le o le management o le executive o le lako management o le pule le because nga fili ele pale mia lako umale le pega o vako soli se lako inga le kai nga saule la oso mal mele ka o fa balea o ai fo ila la nga ki fa ko inga ka nga nge ya e fa val vale la nga le le vale ka nga la lunga ko fo e fa ko e pe ngo le winga le ka fa ka nga pe ngo a ja le winga la kala la nga le o se me fo nge mo discussion me va pe ya e mo fo ka la nge e ma fa nga fa ko wal palai ai me fa nga fa ko wal i a ja ka ma le ka o se vale e pe ko fa ko eso e fa quasi o ia o mga fanga le a me man kupe vai ia a ko fi ai vo ia sa ala e fa ko fasio ia ai sa ro kala
ia ngala wilo uma kala si o fai mai ale nga anga le ia fa pengala mo le vale e ke le mo fa nga fa kongkongo e fa val vale al vai nga le nga mai kala le vale la nga kala e ku mai ku ila nga fa lo va nga fa fo mai sa e te so vingano na ro nga vingano ui ole ka pu le o ke le mo observa o fe nga mai la ko fa information le fa pe wo ngani wo fa ko le pula report report so lo nga wo fa fiena ka mai ele o fa ia mo ko foi sia ka va so ni mo ka ngo im ka ngalo nga ye lua ya mo ka ngalo nga le al fo nga le al palmia ma le fo nga ma le mo ka ngalo nga le al vai fa foreign affairs on pa ka kole ki le ko lo le pa fa wala nga ele o va nga ke li po ke le observe wasa ka ngo fa observe fa sa fa ko se no ma be se la ka fo ringa mai la o mo ka ngalo nga ye lo le fa ye li po ki le ia sa la vui me ko ka kole ele fa il pare mia se wala man fenga masa pa fa se official visit e sa pare mia ma se la o e fa lo kusi fa mo ia kalonga ele ka fa il pare mia merna wa asa wat pare mia la ko kalonga mo se pila se foi sa mo fa la kusi au se pila o me ka kalonga lo go winga ele ni tinga la o ka mi a mo se le sa le pare mia la nga singa mai e pole la vaia por calmanga official pe unofficial e o la vale official e me ana por el palmi e lo calmo palmi ma se ka fa vale le calmo male mo sui palmi musila o le calmo ka musila lo ngoinga por le ala palmi fa por ngara ar manino ia le tau ma fui mara tua ala ma fa tata no ngana sau no manino ali tita tasi foi lea fatu matuna le nga tu stala la observa ona wala to fili anga to le tetona they chose to fully not to believe al mangingo yo sangwanga na sauno ai le fionga le lipane mia o le la ua felo inga malaksen ma nei ai foi le fa que si visits le fai lai lo ma ai le yo kaimon menga ai o si matai Samoa le wan makai Samoa a fionga ya va sa manai Winston Peters ai mai se foi o nai sui mai Israel o le mafai el pare mia ke e fioma their request o le manino ia o se fonga nei le la foi le o matou por kalame mar matou faiva o le fa mangingo ai a fai o filfilia le ngus pepa e fa nge fumea ia ka ko o se ia le o le mea o le vai kai mi o le fa nge fu io ma le fa le anga ai manino ale ave le ia ave sa o le fa to fa la ingale tuana na wa Winston Peters longo winga aka ko se si fa punga mali ia observa o le singa ma ia Winston Peters o le singa ma ia makai Samoa a o to leo mai asi kulo pan mia ya o que fa foi sa ka ko so fil vale le ko mai wa pa fa pe ia to sui nei feo so fil vale ko kongi pa se o mai foi o le mau pe foi o matou ia le fai ma wa va no o le wa nei le pa le mia e ui o le na si mai a o mau ina ia matou foi ia va no vai na o le media ia 24/7 e 24/7 ar ka ko nga ruenga ki nga o me fa mai fa sa e ke o ia le media e o ai so faku se vanga o ka mai fa foi leo ma mai fa pena le o fai vanga família ia ai a te o te le lo para le fai nga ta lo to wa fi le mai fa si to tala nei mal pa le mia ai te si le vai nga te tau na fa manino na sau no manino a le au le malito o fi wa ka wa nga o fi we e tau te e atu sto ino va vasa ia wale ai o fi sau la vai fai lo ai a fai fo ia ku le sa ngosunga le afionga ya hui male to o ye puli fatu ele o ai fai o ai la walunga ku ala nga fai nga sa fai ku le epa ioi fai ku le epa ko yo fai ko research it fast food ko sanga los food mongu ko sanga kan wai mi pena ya pena fai atu e fai nga ta ona la to reportia ni melele ona uma me uma lo lanto ia ore nau lo foi
ua le tupu ma le taulau o le whaamoemoe ngā sao lantou nau ia. Na ia toe tū mai le whainga mālo le HRPP. Wa mele lenga manga oi. Ina ia toe tū lai mai le HRPP. Ia ina ia whaawawai mea o lantou matustusi whapena. Ia ui o le. Ia u te lo le tali foi le nana mta upu le usau no manino malama a fionga nei. Mua pule al par mia ya ye kanga ki fa kanga inga. Tu lo we asia lana. Si ngasi. Lua. Ele se kofia. Ele o la ai fatilia ia fainga mamalu. Male malanga lo ia. Ia New Zealand, Australia, America mnisho atulu. Laita otolava. E o lava le teimi e whaia i le vaengana. Asiata, ma le ata, o le vaengala o te matua langona lo whanono ai. O le afo i o le media al malo. Ia. Because o le teimi le nei, o le teimi le te tauai o na tūlai mai le media al malo e whaamala malama me ia i le general media. Ha. Oi kai me o palemia ku le epa o le ko anga ia e whaamangingo me ia le o palemia le skanga ka e pe le manga e whaakingo la ko maka whai oi. Their job is to make sure inga ia lako a veal whaamala manga a nga ile afo ile public ma le media a Samoa. E kusai o se lako fesiringia o lako e free e fesiringia mai ia o le ke sila fi aba felanga leilo o e me o le si me o mai ka winga asiaka o soia sole e o mai fesiri i ka o ku ngai ai ko fo ia anga i le malo le mela we o o mai fesiri le malo ka o ko le malo le wa pe o le kala muli o le kala al malo ai le mo fesiri le malo fa ma ko le malo a manga o ko finalize me mai o kai o le kuanga you must be out of your mind and you must be stupid otherwise o la wa fa kuanga a fa o kulanga le media le standard o le media al ka ku ya se sila ye le mix kai anga le mkanga wenga le sunga ya tanbasa o ele ye mkanga wenga le sila ye Lenga ile ya masai si fai mai pe afai kul malo. Well, your license has been suspended due to all the false reporting that you are doing, trying to damage the image of the government. La me le fai. Ngole afai la le mali. Olo la ia spenda la kukupe. O e fai se la kukangi fam singonga. E kusa fa ma. Le suspend. Ele ol fa le se ya ko le senge. I suspend. Due to further actions al malo. O fai so. Enough is enough. La ule ka popo wa sia ka ma le ya ko se le se le me voyo ngale ngam maul me ngio le ka o soi malika male fi you know, you are so lucky that I'm not sitting there. You know, honestly, I will not take this type of nonsense. Ya ole ele tatu me a ma fai pe fa pe e tu atu fo ye ro le ngale ana na fina matua ma sa mala ina le tulanga le avui o le tulanga fo le o le faonga o le fang pa utuai le swa u fo o le matua ya ai o la ua ta oto le malo le fa to fa la inga e lo fo ya it's a matter of time e fai le process le ma le tulanga a tonu le nga o ke rola o tangata o le vangana le nga ka u au ngisko ingo o stui le fa mai au ko kuria ka mai ya le utato vai le to inga ta mai le ya ka mai o vale sa pa patu o to inga ta mai la ya no fo le se tala e faia ai tu fau nisi o media e lau te matua ngawi ma feanto anga il fai nga malanga ale fionga le parlemia but wa ona la vai ile observe taro fai wa ona me uma ya te uto fato me uma wa matua o ona e o ile no fo e sa fai ai le fionga le parlemia wa ona io e o ile fatu wa o le sila vaenga ata tu fo ya i tu unga pe fa pe o se finga ngalo le tau au mai le official in fact ba ke lo official le ma official pale mia fa pe mai se longa o mai ai ngi me officials matula ale nga yer konsula exactly ale nga yer konsula
kulo ko ngisula o kanga fainga ruenga malo o le official na wala o so kanga ko ngwa kama matunga legi wala vala le ko ngisula e faima sui le sa yai le felo inga le uia o le singa ngase mar fio o mai o le makaisa mo ya va sa manaya e felo ai le fio ngal palmia por sunga la au del malito o le manga ye manga ya pe aka ko wo isi ngana fa ioi fa failaunga o le manaya mai sa vai paloli va sa manaya male lauli ioi e felo ya aka ko wo le levo fa kupu felo ai kupu ioi wasi mai ele si kupu vai ola la me ngasu ai folo to fina ngalo ma to fa la ole mai nga sili asiata mai nen sao no mole ole le fesili ata una fesili pe oai nausu oi na tali ya le nga sa ngongi ele ole o nga manga ole ola to ele o se me e a fo ina fai ele li pale mia and I'm sure a fai ko loko nga kale nga fa ko ingal vai ngala. Why don't you wait until the prime minister arrives in the country nga we fala e fai lau kalanga so ia le la lafi mai kua you know cause waki ngale ku u ko fam kalanga e fai don't you realize ole ofisa lea e fa me melo ye ole integrity ole ofisa lea e fa me melo ye ma pui so Samoa pe ole vale e ke pui ai pe o ke le ilo se mea po o ka ma volunga la o onga this is the integrity ole ofisa lea ole palmia e pui uma ye ka ko ya nga o palmia o ko le fa ai ko ka umai po ai le malo si anga ngai ku se comment pe a ko loko ya ai on sai la ku ka u ko palmia ai we fale faisa o ai palmia ke via mam lama po la mo ala nga fa yo kala nga le ele se se ma ko a ke ro pe nga o palmia la ku su po yo la o ku li lo wa ele pe fa ko ko nga ni jo lo officer e officer mu ka fa la nga o ala ke mala nga no nga singas Moni mfamani iyo tulanga mo mafuan ma jo wa fela nga lengi sem fa mani no nga fa mala mai na nai vai nga ia ole nganga le wa la yo no manan chole fo e fio mai le fio nga ya voi ole ele nga cha o se tanga cha wai longa lana tau tua fa por kiki sa ta pena e folau lo na sai le pa inga le pa lo tele o so fa fose ya ar fa to fala inga le mar fa to fala inga manino wa mafua ai ona a o yo se sui mai Samoa o lo no pia i Samoa mala umala i psychology o me te e a fuenta to fa soa mai te tau fo ina fa no fo manino walanga ye liskanga a fai ka ona ma kwa popole e popole la tunu u vanga ya yo ai fa te fa manino ino me ta upule ne fia ai o no fo pe mo ta to tu me ta i po o afia e sau ngoa mai ai ka ngaka e kakaunga pui le official parmia e o le media ale malo po le asa la ko kali ngi mea me tu la fa pene ya ole vaenga na ole tu la ngana ta